iyi si dutuye. Nk'uko twese twabyumvishe ku makuru yatambutse hirya no hino, nuko umusirikare w'umunyarwanda wari mu butumwa bw'amahoro muri Central Africa yiciwe mu mirwano hagati y'inyeshyamba n'ingabo za leta zifatanyije n'iz'umuryango w'abibumbye hafi y'umurwa mukuru Bangui. Nk'uko byatangajwe na MONUSCO, ingabo z'umuryango w'abibumbye ziri mu butumwa bw'amahoro muri Central Africa. Muri iryo tangazo bavuga ko uretse umusirikare w'umunyarwanda wapfuye hari n'undi wakomeretse, ariko kandi akaba yarakomeretse byoroheje bidakabije. Ni mu mirwano aho imitwe y'inyeshyamba yitwaje intwaro yashakaga kwambuka ikiraro ahitwa Ibimbo igana ku murwa mukuru Bangui. Ubu ni ubwa mbere muri Central Africa hiciwe umusirikare w'umunyarwanda kuva u Rwanda rwongera izindi ngabo muri iki gihugu. Kuri iri tangazo rya MONUSCO ivuga ko imitwe yitwaje intwaro nayo yahatakarije abarwanyi kandi bagafata bugwate abandi barwanyi b'iyi mitwe yitwaje intwaro benshi, kandi umusirikare umwe uri mu butumwa bw'amahoro yakomeretse bidakabije. Ni igitero gikomeye cyagabwe n'inyeshyamba zishyize hamwe za Anti-Balaka, IPC, 3CR ndetse na NPC. Izi nyeshyamba zose zishyigikiwe n'uwahoze ari perezida w'iki gihugu François Bozize, nk'uko MONUSCO ibivuga. Muri iri tangazo MONUSCO yongeye kwamagana kandi ibi bitero by'izi nyeshyamba zishyize hamwe. Uti byagenze bite rero? Ni kuri uyu wa gatatu tariki 13 z'ukwa mbere 2021 ahagana saa 3 za mu gitondo hafi y'umurwa mukuru Bangui. Humvikanye amasasu menshi mu bice bya PK 12 na PK 9. Mu masasu yumvikanye harimo n'ay'imbunda za rutura ku misozi iri muri utwo duce. Gusa saa 4 mu kadomo amasasu ntabwo yari acyumvikana cyane, ahubwo yumvikanaga muri utwo duce ariko kure. Ibikorwa bimwe na bimwe bisanzwe bikorerwa mu mujyi byahise bihagarikwa gukora, bikazasubukurwa ari uko hatangajwe andi mabwiriza. Mu byahagaritse gukora harimo na za moto zitwara abagenzi, kuko akenshi abitwaje ibitwaro ndetse abitwaje intwaro b'inyeshyamba arizo bakunze gukoresha. Mu itangazo, intumwa yihariye idasanzwe ihagarariye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye muri Central Africa witwa Marike Diar yamaganye iki gitero ndetse yihanganisha umuryango w'umusirikare w'umunyarwanda ndetse na guverinoma y'u Rwanda. Mu birometero 15 uvuye mu murwa mukuru wa Bangui, ni mu bice bya PK 15, ingabo z'u Rwanda zahakambitse, zikambika ahantu mu ishyamba ziryamiye amajanja, zireba ko nta mutwe witwaje intwaro ishobora guturuka muri icyo cyerekezo, kugira ngo babivune maze babavunire umuheto bataragera mu murwa mukuru Bangui. Uvuye kuri PK 15 ukagera imbere gatoya kuri PK 25, naho hari ingabo z'u Rwanda zihakambitse. Amwe mu mabwiriza ingabo z'u Rwanda zifite nuko igihe zibonye umwanzi zigomba kumuhashya, zikamumenesha, yewe zikanamenyesha n'iziri inyuma nazo zikagenzura ko nta mugezi wa nabi wakwinjira mu murwa mukuru rwagati. Nyuma y'igitero cy'uyu munsi, ubu imihanda yose ya Bangui yambaye ubusa. Abaturage basabwe kuba maso, bagatangira amakuru ku gihe ku bashinzwe umutekano mu gihe babonye ikintu kidasanzwe. Mu cyumweru cyashize nabwo iyi mitwe yitwaje intwaro yari imereye nabi abari mu butumwa bw'amahoro, aho bateye imijyi nka Damara muri prefectura ya Emperapoka ndetse na Bangasuku muri prefectura ya Bumu. Mu mpera z'icyumweru gishize, abasirikare 3 b'u Burundi bari mu butumwa bw'amahoro muri iki gihugu MONUSCO nabo bishwe n'izi nyeshyamba. Ni mu mirwano yabereye ahitwa Dakowa mu ntara ya Kemo. Akandi kantu, muri 2018 nabwo umusirikare w'u Rwanda wari mu butumwa bw'amahoro muri iki gihugu
yaguye mu mirwano yo gutabara abaturage mu mujyi wa Bangui. Icyo gihe inyeshyamba zari zagabye igitero ku baturage, maze umusirikare w'u Rwanda ajya mu basirikare bari bagiye gutabara, ahasiga ubuzima. Hari ku itariki 10 z'ukwezi kwa kane 2018. Icyo gihe abagera ku 8 barakomeretse. Ubwo ingabo z'u Rwanda zari ziri muri iki gihugu zatabazwaga n'abaturage yuko hari ingabo zibumbiye mu mitwe y'abagizi ba nabi zateye, maze ingabo z'u Rwanda zihutira gutabara uyu musirikare, ahasiga ubuzima. Nk'uko ibiro ntangazamakuru by'Abafaransa AFP zabitangaje, ku itariki 13 z'ukwa karindwi 2020 kandi nabwo undi musirikare w'u Rwanda wari mu butumwa bw'amahoro MINUSCA muri iki gihugu yarishwe, yiciwe mu gitero cyagabwe kuri izi ngabo mu gace ka Nana Mambere mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'iki gihugu cya Centrafrica. Icyo gihe itangazo ryavugaga ko umusirikare w'u Rwanda yaturikanwe n'igisasu cyatezwe n'inyeshyamba ziri mu mutwe witwa Troisière. Icyo gihe abandi 2 barakomeretse. Ibintu byakomeje kuba bibi cyane mbere y'amatora muri Centrafrica yabaye mu kwezi gushize, aho Faustin Archange Touadéra yatsinze amatora ku majwi 58%. François Bozize we wigeze kuyobora iki gihugu yari yarangiwe kwiyamamaza muri aya matora kuko yafashije imitwe y'inyeshyamba iri kugaba ibitero ahatandukanye muri iki gihugu kuva mbere gato y'amatora. Ibyo ngibyo byatumye Uburusiya ndetse n'u Rwanda bohereza abasirikare amagana ngo bajye kubungabunga umutekano muri Centrafrica mu gihe cy'amatora. Izi nyeshyamba zishyigikiwe kandi zishyigikiye uwahoze ari perezida w'iki gihugu François Bozize, nawe washakaga kwiyamamaza ariko akaza kubyangirwa. Uyu François Bozize yabaye perezida kuva muri 2003 kugera mu 2013, ni mu gihe kingana n'imyaka 10 yose, mu gihe guverinoma y'u Rwanda yoherezaga izindi ngabo muri Centrafrica. RDF yasohoye itangazo ivuga ko kohereza izi ngabo bikubiye mu masezerano mu bya gisirikare asanzweho ku mpande zombi. Muri iryo tangazo harimo ko izi ngabo zizarinda umutekano w'amatora ya perezida ayabaye ku itariki ya 27 z'ukwa 12 2020. Kuva mu 1960 Centrafrica ntiyigeze igira amahoro arambye namba, ni ukuvuga nyuma gato y'uko babona ubwigenge nyine. Byabaye bibi cyane muri 2013 ubwo inyeshyamba z'Abayisilamu zitwa Seleka zafataga ubutegetsi zihiritse François Bozize mu gihugu gituwe ahanini n'abakristo basaga 68%. Ako kanya itsinda ry'inyeshyamba zitwa Antibaraka zafashwe intwaro zihagurukira kurwanya Seleka, maze ku gitutu cy'amahanga mu 2014 Seleka yahaye ubutegetsi guverinoma y'inzibacyuho. Gusa ubwicanyi bwo ntibwahwemye namba, kabone nubwo ingabo z'umuryango w'abibumbye n'iz'Abafaransa zari zihari. Kuva mu mwaka w'1960 kandi iki gihugu kibona ubwigenge cyashyizeho ubutegetsi bw'ishyaka rimwe rya David Dakoro wari perezida. Nyuma y'imyaka mike mu 1965 uyu David Dakoro yahiritswe ku butegetsi n'uwari umukuru w'ingabo icyo gihe Jean Baptiste Bokassa. Yahise yiyita umwami w'abami w'ubwami bwa Centrafrica, ariko nawe mu 1979 Bokassa nawe yarahiritswe ku butegetsi. Yahiritswe n'inyeshyamba zari zishyigikiwe n'Abafaransa. Mu 1981 umukuru w'ingabo André Kalibra yafashe ubutegetsi, maze mu 1993 Ange Felix Patasse yatsinze amatora maze arangiza ubutegetsi bw'abasirikare bwari bumaze imyaka 12 yose buriho. Ejo bundi muri 2003 wari ukuriye ingabo François Bozize yashinze umutwe w'inyeshyamba maze afata ubutegetsi ku ngufu. Mu 2009 ingabo za leta ye zahanganye n'inyeshyamba z'umuryango
zahanganye n'inyeshyamba, maze umuryango w'abibumbye wiyemeza kohereza ingabo mu kugarura amahoro. Mu 2012 mu kwezi kwa 11 umutwe w'inyeshyamba wa Seleka byihuse wafashe amajyaruguru n'igice kinini cyo hagati, yewe bagera no ku murwa mukuru Bangui, maze François Bozize abonye bikomeye arahunga. Muri uyu mwaka ubwicanyi muri Centrafrica bwafashe indi ntera, aho abarwanyi baba Islam n'abakristo bashyamiranaga. Muri 2014 Michel Djotodia wari uyoboye Seleka yavuye ku butegetsi, maze Catherine Samba Panza ashyirwa ku butegetsi bw'inzibacyuho. Mu 2015 habayeho referendum ku mpinduka y'itegeko nshinga, yakurikiwe n'amatora ya mbere y'umukuru w'igihugu muri Centrafrica, maze mu 2016 Faustin Touadera wahoze ari minisitiri w'intebe ku bwa Perezida Bozize aba perezida nyuma yo gutsinda amatora. Ejo bundi muri 2020 Touadera yongeye gutorerwa indi manda. Kuri ubu muri Centrafrica hari imirwano ikomeye hagati y'ingabo za leta, iz'umuryango w'abibumbye n'iz'ibihugu byatumiwe nk'u Rwanda, byose biri guhangana n'imitwe y'inyeshyamba yitwaje intwaro ishyigikiwe n'uwahoze ari perezida w'iki gihugu François Bozize ushaka kugaruka ku butegetsi ku ngufu. Gushimiye ko twabanye muri iki kiganiro. Nitwa Shalom Niyomuvunyi, tuzahure mu cy'ubutaha.